Ko tā te tumu kaiwhakawā ārohe hou, ko tā kaiwhakawā hemi tau maunu, kia matati kā ke ngā whea ko ka pā ki ngā tāngata katoa kata tuatu ki te kōti. Ko te uri o ngā tikonohi, te uri Māori tuatahi, kua eke ki taua tūranga rangatira. Hei tā te pūrongo a Irena Smith, e mārama nā kaiwhakawā tau maunu ki ngā whika e whiu nei te Māori kua tau ki te pūnaha ture o te whenua. Heoi, e whakapono ana ia ki ngā kaupapa e momoho haere ana, pērā i te pūnaha a te kōti rangatahi. Ko ia te kai kōkiri i ngā whakahautanga ki te kōti arohe. What we're hearing is effectively people saying they come to court, they believe that they're not being heard properly, they're not being understood, and they're not receiving a fair hearing as a result of that. Nā āna mahi whakahaere i ngā kōti rangatahi kua kitea he akoranga kei roto mō ngā kōti pakeke. One of my focuses over the next 8 years will be how do we bring those lessons, and every court in the country applies them in a way that we can still ensure the orderly and efficient conduct of the business of the court, but all New Zealanders benefit from the lessons that have been learnt in those particular courts. Hei tāna anō, ko te hiahia kia te tiro ki ngā rangahau e mea ana kei te āwangawanga te hunga e tai atu ana ki mua i te aroaro o te kōti me te kore whai whakataunga tika. We need to recognise people come from different starting points, and it's important we have the right information before the judges to make the right decisions that are actually fair. Aha koa tono mōhio ki te toko maha o ngai Māori e mauhere tiana. Hei tāna ko te tumanako mā te whakatika i etahi o ngā tikanga whakahaere a te kōti, ka pai ake te tai iau mo te kaihara me te pārurenga. Sometimes, in fact many times, people who come to our court are more affected by the way we treat them as opposed to what the actual outcome is. The process can be more important than the actual sentence imposed or the decision of the court. And that's really my focus as the leader of this bench. Hei te rā horo e ka whakatūrea tētahi kōti motuhake ki tōna marangai o Whāngara, hei whakamana i tana tūranga hou. Irena Smith, Te Karere.